Adangan irugi nga ibasa, tilagip tinapalamas ni pagayam nga Carol iti Locosor. Sa godayang nga surat, Dear Manong Nemi, dim sa agak itimol kalpasan nga nalpas ti klasik iti dayta nga malem Manong Nemi. Tado di kitinasken nga katangek aparakin ni Jingjing nga anak ko. Ken dagiti kasapulak nga mangisuro ta may saak nga maestra. Agram mameten Manong Nemi agumata nga kadagiti iyawid ko ijay Santa Maria. Sabado na bigat ket bakasyon ko iti duwa nga aldaw. Ado dagiti tinasken nga katangek nga kasapulan mi. Wen Manong. Iri mga Paskon nga magatang digiti so amin na kayat ko gatangan. Rumuara ko ni Timul. Iri Manong Nemi ta adda dinegagara nga nadalapos wala nakadalapos kanya. Imbaglagi din Manong. Ta saan una yung napigsa iti panakadalapos ko no panangdalapos na kanya. Kat saan ko nga naibatan Manong Nemi. Dagiti bit-bit ko. Ngimiti kita kisuna Manong Nemi naklaatak. Naklaatak Manong Nemi idi mabigbig ko nga dagos tinakadalapos kanya. Imisem. Ket adagagar kadagiti matana ket kinunana. Carol? Saan ka siya ni saan nga Carol tinagan ko? Kastapay wait. Iniggaman na ti imak Manong Nemi kading gawin na. Ibatam ti imak Carol please. Carol, please, agsarita ta ko ma. Yung tagmerienda ka agsarita ta. Ado tinasken nga ipalaw pagkukin ka. Ngayon saan ka amam mo? Nabayag ka dila una yung tiwalo nga tawen? Tapno, saan na nga amam mo? Nabayag ka nila yung tiwalo nga tawen nga saan ta nakita. Tapno ibagam nga saan na nga amam mo? Ibatam ti imak, please. Ibatam ti imak. Imposible nga nilipatan ako. Siyak ni Erwin. Biniglak Manong Nemi aginotad ti imak ket na ibatanak. Kalbasan na nagdardaras ako ng madayo timi po na kadagiti adu nga tao. Ket na yawawan kon Manong Nemi. Kahit kung yawawan ni Erwin. Pacheck na kinamakam nak ngaming karigatak ng yawawan ni Suna. Iso, nga hindi makalugan ako ni tricycle, ngagpaitulod ako ni terminal ti bus, ngagpaabagatan. Tamani po di ti vegan, agawid ak di Santa Maria Ilocosur Manong. Kaslasaan na kamamati Manong Nemi, ngakalbasan ti walo nga tawen, kadagsabat manin ti dalan mi kini Erwin. Kaya't ko hindi taglagip ti napalabas, kabayat ang agtartaray ti bus, manipod vegan, aging gati Santa Maria. Kalapsam mi ti Bantay, Santa, Narbacan, Santo Santa Maria Manong. Ngimlinik-likak dayta nga ang panaglagip tinabalabas ko kahit kung iwagsak. Gabot na jak kayat nga likipan. Dagiti na sa nga lagip Manong Nemi. Adan dagiti aglula iti igid ti kalsada nga mangpaspasungad kanyak iti paraek ti bus. Intex ko itay kinanang nga sa batenda iti highway. Inawat nga dagos ni nanang dagiti duwa nga supot a bitbit ko iti makadisagag. Ay na. Lahat nagadumat ngamin manen ti ginatang mo Carol anak. Kasapulan nyo. Iti makalawas na kita nanang. Kasapulan nyo. Di kitingarod biling ko kang kamami. Da anak. Mabaling ka di nga ron ng malipatak. Umay kata, karagain ka, tayin-tayin dito balay. Uy! Ay, Ponso! Ponso! Dimdag kagaya man, umay ka man ta, tulungan nak, tumulong ka man, karga ka ito yung isang petarak mo. Ponso! Uy, ninsa bakit, umaya ka. Imbatik ti anak ko iti salas, kalbasan nga inted ko kayong kuwana, nagiti ginatang ko ngayong bilin na Manong Nemi. Kasapulan na iti eskwela ken na nagiti ay ayam na.
isot ginatang ko. Ket nagtarus sa kiti silad ko tapno agsukhatak. Idento tadatatang kininanang ket nagtarus da nga duwa iti kusina. Ket mangmangig ko manong nemi iti pa nagsasarita da. Tabasit naglaing di balay mi. Sumanipod iti kusina king gati silad ko manong nemi ket mangmangig ko ti saritaan di kiti duwa. Agkat katawa ni tatang tamaragsakan manong ket kunan. Ay na! Na ito iti magusto kiti anak ta. Insa bakit? Tanya manen ti nakagugusto no paggugusto ang unit ti anak ta punso lakay. Hindi na pulos malipatan ti gumatang ti sigarilyo. Ken ti arak nga kasapulak tunggal ag grocery ay suna. Emno saklaing ti mapaturay punso. Ket nasayat no sangkan nga agsigsigarilyo ken uminom iti arak. Ay napunso o mababalaeng ti biyag mo. Nadulamin nga bagbagamin sa ken pudumet. Ano ko man ti araramiden, awang kuman at araramid ti arak ken sigarilyo, napudot ako nam. Diyos, natangkin kadit ngamin ti ulong punso. Bakit? Kasapulan ti alkohol iti bagi. No makiinumak, no makiinumak. Nandan kayo sa unang kitamkit saan ka pa nga iminom nga nabartekan? No makainumak, naimas ti panangan ka. Abang paimas ti panangan ti arak. Pagsasaom kid deta punso. Pang paimas ti panangan mo ti arak. Kahit nubod no na ita punso. Ha? Di mo pa ilang nga ibukbuk deta arak iti labay mo. Numangang ka, nubod no ti kunam nga pang paimas mo iti kanam. Boy, saan nga pang paimas iti makan? Ngayon pang paimas ti panangan kunak. Nabundil kat nga minta utek mong insa. Oy. Agtala ka man punso. Ibagam kid din nga na model ti utek ko. Idin to tasyak ti kaladayan kada tayo ide. Inagbasbasa tayo palaang. Idin to tasyak ti kadagmilan ide. Sumarteng kan. Agapatamanin. Kahit mo kanit agapatamanin. Sikamat nga ti mangrugrugi. Ala. Agad sorry bagad na. Di nak maparitan ni Bisyok. Ha? Di nak maparitan ni Carol iti Bisyok. Nga, tanimet Carol ti gumat gatang. Imbag tanakaredormet lang ni Carol. Iti kina maestra. At nabayag basitan nga mga sursuri suna. Nga tiya pa nang ipagurup ta. Ket saan nga agbaling nga maestra ti burutik nga anak takas ta. Kalpasan ti namin dua nga panagbidot na. Wen. Ket sapay kumain sa bakit. Ta saan doon nga agbidot pa iti anak ta. Sapay kumain. Manong nemi pagsarsaritahaan dananang kinitatang ti may panggap kanyak. Iti namin duwa pa nagbidot ko. Ket may sa data manong nemi ni Erwin nga nagbidotak. Ti lalaki nga nakita kitay iti mulmanong. Manong nemi nagsanna ayak iti nauneg kalbasa nga nangeg ko dahi tangim baga ni tatang. Asabi ko ma ta sa anak tun ngagbidot kalbasan iti namin duwa apa nagbidot ko. Ngam anya dahi ito nga marikrik na kalbasan ti ba nagkita mi kini Erwin ni Jevigan. Kaslasaan ananayunan ti tawen na no bay walon nga tawen asaan kam nga nagkita. Kentakder na kat may san kabaknang manong name. Erwin. Sika, tiim mo na ang nagbindutak. Uwen, kung nakitay nga sikat may kaduha, ngam kahit kung alabaran, sika, iti may kaduha, unaim mo na nga nagbindutak, Erwin. Kahit saan nga mabalin, ngagbindutak manin. Nga naman natin marikriknak. Agsubsublin ti dati panagayat ko ken Erwin. Saan nga mabalin kang bidutak manin? Huwin man. Intuloy lang datatang kininanang nagsasarita bayat nga sagsagana da ti pangrabim. Isus, pohaya.
Oh, insa. Na naman ang timalagip mo, inso. Sino nga tayo tinubyo ni maestra nga anak ta? Bakit? Takayat mo ka din nga damanin na mangloko kenkwa na. Nga isumanan ti pagsangsangitan na. Kahit kasta kahit mo sawan punso. Insa, saan nga tamit nga amin nga lalaki nga masarakan ti anak ta kat lukun da isuna. Ay na, punso. Malagip ko lagat nga rod. Nga idi nagdanada kini Erwin. Ado nga riga tilinakam na. Igapo ti pa ng tagabot na kenkwa na ide. Tuwan. Nga tunggal sumarungkar dito'y balay. Rigat laeng tiyas asog na. Idilikodan nga masikog isuna. Isuna kadupay laeng matagtrabaho ka na kiti aming nga trabaho tiyo nagtibalay. Nga sinungarod na kim basol. Basol na sino nga minti malaan ti burdek nga anak ta. Laglagi pa minsa. Isumat la ti babae katakwada. Lalaki na kiti duwangin inauna. Gamit inso kasla damanin kahit mong pasagidan. Jesus apo. Magagat ka ka din nga makiapa. Kanya ka na ha. Sana ka makiapa bakit? Agdamdamag aglaeng. Kahit na no asino ti malaan ni Kero ko lumitay. Isumidla tikas na ti anak ta. Nga. Alata ko na isumidla tikas ta nga anak ta ko na. Nga saan nga nakaridwara dagos. Gabot takas laawan den yaman nga niya. Sarting mo, hindi ka pa iminom. Nabartikan sa matininso. Gabot takas laawan tin yaman ng entayan na di bagina kin Erwin. Kahit ko sawan. Kahit nagsikog. Nga din na naituloy di ba nagbasa na. Kahit nagdanada adi na oras. Nga dahil na di kapunan no apay nga nagbali na kasla babaunan da edi ni Carol. Kata siya kariti bagam ngay malaan na ha. Susa mo tagbunga ko mga rod tipuon ti santol iti mangga. Nagtarna ka man punso. Tano di mga idi kadata ni Carol. Ngawan ti sabari nga aramidan na no di mangipasnek ti ba nagbasa na. Nabayag kumaitan nga maestra isuna. Kandi na ko man nagpasaran ti ado nga rigat iti sidong da nga Erwin. Ano kumatasaan da nga tinagabo ni Carol sang kumamat nga naalisan kasta. At kumamat inauna nga apu ko tangim ni Jingjeng. Una, apu ko ta kini Carol Dumit apu ko tang ganagin dito nga lalaking anak ta. Sabi ko gabutan na alisan. Iso nga pinabasol ni Erwin nga gaputi pa nakapukaw dati anak da. Iso nga dinangdangran na matin ni Carol. Ay sabo nagkaro na ito nga lagip tinapalama sa. Iso sapo kagurak na dyan nga Erwin si kalakay. Iso laeng ti makaiturid nga nangdangran ti anak ta nga babae. Imbag napanunot ni Carol iti tinagtalaw. Wan. Imbag tanapanunot dito anak ta iti nagtalaw iti sidong dyan nga Erwin. Kat nagsubli ka na ta. Ay na. Imbag lagi din bakit tanang amiris na matlaeng tiim mo na nga nagbidotan na. Insarding laeng datatang kininanang ti pa nagsasarita da idi tamadlaw da ngagturungag itayan da manong ne. Ay, mabising ka din maestra. Wala ni tatang. Awagan tak man ti maestra. Didak awagan iti apo ta maestra laeng. Nga namin ti bagakit maestra kahit kunakmet awan ti apo na. Alawit na. Nguwahin. Ngam kahit kung himalagip ka na kayo. Nga nalaing apo Diyos tirumbeng awagan na ti apo. Alawan. Maumit kayo ti kagpaiso anak. Ala. Mangantay ton. No mapalok din kunti sinanglaw nga si dain tayo. Baka no nakaadoyo man ti pamiyanta na tatang. Na dadalutoy nyo nga sinanglaw baka no napaadoyo man ti pamiyanta na ko na ay kalkalingan na lang anak. Amok na giti mo gustom kat. Kandi unay magustuhan ti apukok nga luto. Ngayon basta ibagam aluto ni Lolo ay na. Maimas ni Jingjing ti mangan. Tana imas ka tilutok kininanang mo. Hoy, Ponso!
Ano gotak mitkat nga na yung imas na lutong ng mitisyak. Saan nga naskan pa niya bagam iti anak na. Ay mabigla nga ron takitayag no nalukling ti karne. Ti baka nga sinanglaw ko. Tano mayaten. Ay suskit mangantay ito Agim di mo nayunan ti inumuwain lakay. Tama nga no agngadal ka manin. Gusto nang ti kagudwa ti may isang botelya. Intun bigat manin ti gudwan. Alawan in sa bakit. Diyak met subsobraan kat. Tay kalkalaingan na laeng. Mang bayi mas laeng ti manangan ko manin. Ken, agsagana ka. Gabot ha. Oy, sabali man ang dati pananot mo punso. Awanan ka na tareta. Lakay kan kat bakit akmaten. Kat na imas ti panangan mi manong nemi. Tamo gustuhan mi dagiti sidain mi. Malaksid iti naimas nga sinanglaw ni tatang adamet rangaw ti pakpako nga sinalad ni nanang. Imununa nga nalpas ni Jingjing nagtarusan na manong nemi. Nagsaruno da kini nanang. At napanan linabaran ni nanang ti apo ko na manong nemi kat nabati kami kini tatang iti lamisaan. Ay, malagip ko gayam anak. Tang, nakalablabaga kay manin. Ay, kagudwa lang ti bilog ti ininom ko. Kas na ko na kininanang mo nga pang paimas ti panangaan. Hindi nakmakadaragan. Ay, hindi ti malagip ko tayo nga baga. Ngayon makita yung tangkit talagang nabartag kayo. Tayo doon yung malagip kay bagayo. Malagip ko. Bay pagkip kini Erwin. Tang, saan yung ituloy pa? Naskin nga mama manak. Saan yung ituloy pa kunak na? Di mo kaya nga mamuan. Da nga min damag ko king kuha na kahit. Damag ko nga dimtingin ni Erwin iti lugar tayo. Di mo pa namuan. Kinapudno na tatang. Kini tayo lamalim. Saan nga nagagagara nga nagkita kami i-JV kan? Kasta! Nga kitamkad lang nga. Nabayag ka din nga dadamag yung keng kuha na tatang. Nabayad pa nga namok nga adan. Nga dimtengan ni Sona. Adang nga rod negosyo na iti-ili tayo. Ano ya? Iti na minsan nga napir dyan tricycle nga ipaspasadak. Sa dayak pwesto na nga nagpatarimaan. Kaya na mo kakuko ni Erwin. Nagpatarimaanan nyo ti tricycle. Nga napir dyan. Nga ipaspasada yo. Wen! Ijayak nga nagpatarimaan kat namuak nga kuko ni Erwin. Head nakita kami sa ni Erwin. Yung di nakita. Just tagayam datang. Nabayag sunod dyan Saudi. Saan ka na tsaka mo? Man, sa dyan Saudi ka tinapanan na. Kaya dita, adan negosyo na. Kaya balay na kanupay ti balay nga nayaba iti pwesto na. No, adan balay na. Kaya damat na nasawa na. Sigurado na ita. Siguro Haan lang siguro tatang sigurado. Handa mo No, adan asawa na. No, adan balay na. Apay adan balay ti may isang lalaki. Adan asawa na. Nadungpar na kita'y nanang. Ay, tatang. Naklata kita'y malasin na. Kan malasin na. Malasin ko. Kaya na kung magsalita kami. Tato ka nung nagdanas ka ng ilawlawag na. Check inik ka ni di gundawin na tatang. Taan niya nga ta kumati kayat ng ilawlawag kang ka. Anya nga ta. Jack sinungbatan day ta nga saludsud ni tatang manong nemi. Kat simublat maten. Simublatak maten kada tatang ang kanananang kini Jingjing nga simrek di banyo. Tapnog di gusak. Wan manong. Dapto bang ararak kan mainanaanak kada mas to titurog ko. Nasapa nga naturog ni Jingjing no pay awan mat iti klase na iti bigat. Nadamat pala datatang kaninanang iti salas nga agbuibuy iti TV. Nagbuya mat iti ni Jingjing iti TV nga anda ti unek ti silad mi manong.
sakbay nga nakaturog. Madamdama pa ay manong nemi. Nangig ko ti panaguni ni tatang iti labas ti ridaw ti silid. Ay. Carol. Nakaturog ka din. Carol. No saan ka ba nga nakaturog kahit kung ibaga kang kaanak? Nga da sa nga ilim. Manong nemi bimahunak. Ano ta ko na itang? Ilikot mo na ito rin daw at no saan tang agpimpinok mabitlang nga rod. Ilukot ko tiri daw manong nemi. Kapi ka ditang. Ada nga minsan nga ilim. Ada iti balkon. Padununan ko maninanang misuna iti salas ang insinyas ng umay ko damagen. Keng ka, nurumbeng nga padanunan mi. Nurumbeng nga padanunan mi isuna iti salas, iti nga ilim. Uno yung kakadilatan na danunan isuna iti balkon. Sino nga iti nga ilatan? Sino ko ba atin namnamain mo sa nga ilim? Tang ibagayon, sino? Sino iti nga ilik? Ni Erwin. Ni Erwin sa nga ilim. Nagkita kayo lang ete balem. Kinisuti nagsasaritaan talagi tayo. Umay nakakano pa siya rin. Umay nakamatin pa siya rin. Awan niya. Padano na kinisalas o ano itilatan balkon kayong agsarita. Itilatan balkon datang. Iti balkon nga sinangok ni Erwin manong nemi nakatataer iti pa nagkita kenkuan. Roses for you, Carol. Roses for you, Carol. Kana imported nga chocolate. Thanks. Nagtugaw ka. Kaya man. Di na pulos isina iyadayo uno isina ti pa nagkita na kaniyak manong nemi. Kat bagas daw na nuapay nga oras siya. Kabo nga ta, tawalon nga tawen, tinapalabas. Kumusta kan? Kaasi na po Diyos. Nasait kami lahing. Ijaga ang bigan ti pangisurusurwam. Di mo kaya ti may transfer iti lugar tayo? Kayat ko. Api ka din na saan? Nangaroon ako mano iti eskwela nga naggraduarak. Bayan tatulungan ka. Tanu adda bakante iti Central Elementary School iti lugar tayo. Tulungan ka tamno sikat ti sumukat. Agkamanak. Masaludsod ko man, Erwin. Duwa kayo ti asawam? Ti mga sasikaso ti negosyo? Anang asawa kayo magbagam? Oh? Awang pa asawa. Ano ko tek nga idi adda ka dyan sa hodi? Ato nga babae ti nakirelasyon na. Ngayon, tsak yung may beso ida. Talaga mo nakasta ka? Ana? Talaga mo nakasta ka? Rabrabakam di kiti babae. Lukluk kumida. Kasta ka? Saan ka nabudno nga kaya, Erwin? Carol, awam iti sa bali nga napudnong inayat ko. Kinawan ito sa bali nga ayat siksika lang. Ibagang data kinilulang mo. Ngayon sa tagpeso. Awam iti sa bali nga napudnong inayat ko. Kinawan ito sa bali nga ayat siksika lang. Inulit ko lang nga ibaga kang kuwana nga ibagang data kinilulang mo. Saan nga siya tibang ibagam? I was not born yesterday, Erwin. Ngayon sa tipod no, Carol. Iso nga mayak tatlong dumawat iti pamakawan mo. Nabayag ko man nga mayak. Ngayon siya lamay ka nito red. Ngayon nakita ka. Ingkadang ko nga orenoan niya ti mapaspasamak. Orenoan niya ti mamuak. Basta tinasken, kad makabagsarita ta. Ngayon lolawag ko keng kati amin. Ngay bagagkang ka, ti dati ka nagdama, amarikrik na. Pagsangsangitan naglaeng, Erwin.
Kinuha niya pa ito sumunod ng ibagam, saan mo nang itulipay. Gabot na makasaang takman na yun. No pa itsak makayat rin tagsangit. Amo ka din na sa diwa pa ilang nagisugat ti pusok, gapo ka nagitang ibagbagam. Ngayon nun ti amin ibagbagakan ka, Carol. Bumati ka ko ma. Pakawanan na karagiti nararamida ka nagkurkurangakin ka. Saan ko marumbeng? Ngayon palubos ko nga indrurumenta ka na kitinaganak kan kakapsat ko. Saan ko marumbeng? So pakawanan ako ma. Pakawanan ako ma. Carol. Tego na ako nadadala nga pagsangsangitan ng heroin. So nga sa mong nituloy pa ita niya man baga mapalimon ti pumanaw. Ngam kahit kung nga baga kang katakinapudno. Anya ti kinapudno? Nga saan ko kumangin palubos ngayon rumenda ka. Nagitinaganag kan kakapsat ko. Ngam tunggal baga kang kaidi nga parparigadan dak. Kat saan kamit nga mamati ka niya. Isungorot nga pakawaran na. Tinasakit unang ginaramid mo heroin. Kad pinabasol nak nga pinatay ko ti bukod ko nga anak. Isungarod ti kang runan ita nga idawatak ti pamakawan mo kaniya. Nagasaksakit. Awang pulos idi ti denggem kaniya. Ipulpulong ko kang rumendak para parigadan dak dagiti parents mo ken kakabsat mo ngam saan ka nga mamati. Nga gapo kadakwada, gapo ti panagrigrigat ko, gapo ti panang tagaabot a kanyak, isot gapo na nga naragrag ti sikog ko. Nga checkmate din ti pabasulam. Sa sino ko matiin ha? Nga ikalikagom na nga maragrag ti bukod ng anak, nalaman? Diyak to pulos mo aramid ti bang papatay ti bukod ko nga anak, Erwin. Sang mga basol? Basol dagiti nang irurumen kang ka anaganak kan kakapsat ko. Iso nga pakawanan na ko ba? Ngay sumitin tinanggap kabilam kanyak nga nagbarbarte kam. Saan nga sinsinan tinramid mo, Erwin? Babayad di kinatao. Kabilan na. Mabarte ka pagbarbarte ka na. Kaslaawan ti aniaman na nga ipalakam mo kanyak ti pigsam. Pigsat ti gamgam mo ket ti tungpam kanyak. Nakakarkaro ka, Erwin. Isungarta ko na. Pakawanan na ka Jackton aramidan. Jackton ulitan. Talaga nga sa mo maulit pa, Erwin. Kabutasan to nga pasamak pa iti panagdan nata. Siya pa ilan ibat-batig ko, Carol. Ulitek. Jack pulos na gayat iti sa bali no di siksikalaeng. Isang pakawanan na kuma. Kanawatan nak manen. Awatan nak kumamanen. Kat baliwan ta nga biyagan kan pasantakan tayo na yata. Ituloy ta nagiti nakaltay nga rapapta. Mga asim ta pakawanan kanaklunan nak kumamanen. Mga asim. Manong nemi ni Erwin ti muna nga nagbiddo takidi. Di na nailaban ti kunana anapudno nga panagayat na kanya. Nga may turad nak idi nga dangran. Dinang dangranak. Aging gang idi jakon makaanos ket pinanawan. Pinanawakon. Nagsubli akong tisidong dananang kinitatang. Wen, kadanyat na basamak. Pinadas ko may idin tinagayat mano. Pabalim mo ti pumanaw. Kahit ko dagay na na. Kahit saan kanto nagsubsubli pa eh. Carol, ini pa nagkunakit sampay nga nalado ti amin. Sampay nga naladaw ti amin, Carol. Manong nemi panagkunak ket awa saanen nga panagkunak ket naladawen ti amin kinunak kini Erwin no mampay papilit na. Carol, sampay nga naladaw ti amin. Naladawen ti amin, Erwin. Sungobalin mo ti pumanaw. Pumanaw ka. Ket saan kanto nang subsublipay. Diyak kayat nga dadang rumtab ti sugat iti barukong ko. Sampay nga naladaw ti amin, Carol. Gapot awang pa asawam sang gadi. Awan ti asawak. Nga madanak ko.
ni Jingjing. Hindi man titawan na. Erwin siya itanti saan nga may karikan ka. Kunak idi di bagi nga jakton ulitan tagbidot. Kalpasan nga nagbidutak ka nang ipatagkat ka. Ngayon na ulit ko manin. Napanag nagtrabaho di Manila. Kadito nga nagsama ti dalan mi kini William. William? Kalpasan nga inurumandak. Dagiti naganak kin kakabsat mo. Kalpasan kinabkabil na. Kalpasan nga tinalawan ka. Tanaragrig tanak ko. Napanag sa Manila. Tapno malipatan ka. Tapno mapanag trabaho sa dyan. Tiyan mo kini kadya kung kayat pa'y tagayat. Talaga nga alilaw kay amin nga lalaki. Hindi ka di William ti ama, ti anak mo. Uwin. May isang taxi driver di Manila. Taxi driver. Ilocano matlahin. Tiyan mo kini ka talaga nga awan pa'y ti asawa nang nagbidutak. Nagkari kanya, kasi ti karim kanya kidi ngaglib-in kami. Agurnong kami. Sakam to ang kasar no adan maurnong mi. Ngayon niya tinapasamak. Adan asawa na. Rinaotnak ti asawa na. Lepas ngay ko idin ni Jingjing. Kad kabutawan tinaramidak. Inyawid ko ti anak ko dito Ilocos. Ti anak ko nga bunga ti may kadua apan nagbidot ko. Kad di mon kayat pa'y tagbidot. Saanin? Umanayin ti trabaho kas may nga maestra. Ngaysot pangibugbukak ti amin nga oras ko. Nanguruan ti anak ko, Erwin. Imbagta na panungunot ko ngayon tuloy matlahing ti panagbasak. Isungawanin ti sa pulag pa'y. Gabot ka bailak ang biyagan kanikan tinaranya nga masagbayan ti anak ko. Kat saan ko nakasapulan ti lalaki. Kabutawanan ti panagtalik ko ka na kayo. Manong name napaot dayta nga panagsarita mi kaniya Erwin. Talagang kahit kukuman dagin na kahit kukuman manong name ngagpakadan. Numabalin na kuma manong name kit idurun-durun ko tapos dili kasta kit pumanawan. Yung saan ko ba't nga maraming. Ipapilit na ti kayat na manong name Carol. Saan mo ko mga siraan nga may pinsan di puso. Kasapulam ti kas kanya, Carol. Kahit ko sulnitan na kiti ado nga nagkuranga keng ka. Ayatan nakmanin. Kahit nakasaganak mat nga mangibilang apudno nga nagtahod kanyak ni Jingjing. Ta ni Jingjing ti kasukat day tinatahay nga anak ta. Ikarikan ka, Carol. Diya ko naramidan pa ay. Tikas tinararamid ko ini. Nagbalbaliw ako nga namin pinsan. Pang-asim. Teka na kuma, iti maudi nga gundaway. Pang-asim. Jack may libak manong name iti riknak nga nagsublin ti dati apan nagayat ko kin Erwin. Inayat ko idi agpaiso ni William ngem sa baling ayat ti marikriknak kin Erwin. Taiso idi manong name ni Erwin ti umuna ken maudi ngayat ko nga ingkarik. Ket kabutad jakon kayat pahay tagbidot manen. Iso nga tinered ko ti riknak. Lilapedak ti umuumkis nga ikis ti puso. Hukin manong. Kat saan ko pulos inikan iti gundaway. Jak inikan tinamnaman ni Erwin. Intuloy ko nga rod manong nemi tinagtrabaho akas sa mangisulsuro. Kaya tunggal bakasyon manong nemi siyempre makalawasak. Lunes aging ganati Friday ko nakidi 5 days ko. Ijay vegan tagkas kasera ak.
Ket no gawidak dito Santa Maria manunemi maid iliwak iti anak ko. Kastamatan kanananan kinitatang. Ket no kasta nga bakasyon ko manunemi umay nagpatpasyaran ni Erwin. Ket ni pa yan Jingjing tiya mang paspastrek kang kuhana. Ay, hello Jingjing anak, kumusta kan? Ay, okay met tito. Sang-sangpin ni mami. Para kang ka, sarabok. Amo ka magustuhan. Wow, talaga nga magustuhan dito. And thank you. Thank you dito. Oy. Kisak mama tinapintas nga anak ko. Eh, dumanon ka dito. Dumanon ka. Nakasukat siguro itan ni mami. Kadandanon na ket. Sige anak. Sige anak. Sobra ka karodan. Thank you ha. Nailat lang ti balay mi manunay mi sumangig kutikasta nga dialog dagiti dua. Na sinabat ken pinastrek ni Jingjing ni Erwin. Ket no adagundaway datatang kininanang nga agsasarita manunay mi. Ket ti may papan kada kami kedi Erwin ti kang runan nga pagsasaritaan da. No, isoda nga talaga tinikari. Ini tunggal may sa insa bakit? At mapasamak lang, mapasamak na ita. Ay, kada, anya ti kahit mga sawan lang ay. No, inida mo kahit saan man nga nagkasar da Erwin ka ni Carol. Kaputa, di magpaidimteng na ita nga paset ti lagip tinapalabas na sang ka de. Ngam kaputa isuda talaga tinikari nga gasawa. Ti agden na, ititong palbiag. Agata, itan nga mapasamak na ita. Dahil ati bukod mo kapampanutan lakay. Em kasano nga rodan no saan nga kayat ni Carol ni Erwin. Tanya nga amin ti panagrik na ma. Dakman ama. Em kanyak bakit? Kat ipatpatig pa lang ni Carol ni Erwin. Iso na lang taagamaklaan taamangan no agbindot manan. Tanya nga amin ti panagkunamit ken kay Erwin na pudno ka de. No maminsan kat mamati akan na pudno bakit? Ano, taada ko man asawa ita ani Erwin no saan nga napudno kay ni Carol nga anak ta? Nga ta? Huwag katuwain. Eh, sus, hinsa bakit? Mabalin ta tagpinos ta para kanya kadagkatuluyan na ginidwa. Agkatuluyan dalaki de. Ket napintas. Ayan na. Napintas, naurnos ka naragsag tulaki di bangunan da nga pamilya. Et sapay guma. Ket gabuta talaga nga jakon kaya tagbidot manong nemi. Pinarigat ko ni Erwin. Pinaguray ko. No talaga nga napudno kaniyak. Kunak orayam adumteng ti paset ti biyag ko. Tiriknak ti pusok. Nga makabagdesisyon nak kunak. Aging ka manong nemi nga natulungan nak ni Erwin nga na-transfer ti pangisurwa. Mani po di vegan kat nakastreka ka mangisuro dito'y Santa Maria Central Elementary School manong. Kaya di kat tunggal bakasyon laeng na umay ni Erwin iti balay mi. Ngayon di ta mangisuro akon iti lugar mi. Inaldaw meten nga nga umay. Imbes ko mga mauma ka makakit-kita keng kuwana. Maragragsakan ak manong. Kanayon nagmatan nga umay alaen, numalpasen ti panangisurok iti malem, kadagkuyog kanton nga agawid. Makipangrabii, kalpasan na kit agawid ton. Adapayan da kiti gundaway manong naming nga igawid ni Jingjing sumna. Langro na, nukas tang aginumda Erwin kinitatang, tagat medyo makaado ni Erwin, ti inum na. Ket umyan pa yan iti balay mo. Kinasarita nak datatang kaninanang manong ket dinawat da. Uno kinasaritak daranang kinitatang ket dinawat ko ti pamalakad da. Anak, no ipatpatig mo talaga ni Erwin, aklo manen. Dahil tamat ti makunak anak. Makita ka, mamati kami met at talaga nga napudno keng ka ni Erwin. Ken ipatpatig na ni Jingjing. Kat engkari namat kang kahan. Nga ure no adan ton bukod yung anak kini Erwin. Kaya din tulat agbalbalo ti panagayat na kini Jingjing. Sang ka de? Katong palan na laki direta. Gusto ti ko na ni tatang mo anak. No nagbidot ka man idi,
Kaya saan nga tamo titan, anak. Napasamak siguro lang kada kayo ti kasjay tapno masubok no kasano ti kinapudno ti tunggal may sa kada kayo. Oh, kanunungak datang ako ni nanang mo anak. Kahit gabuta napaneknekan nga talaga nga napudno ti tunggal may sa kada kayo. Iso nga mapasama ken nga da kayo medlain ti katlo yan. Mapasama ken. Kahit kasta nga rod ti napasamak manong nemi. Kasta unay ti ragsak ni Erwin idaklunek man ni Suna iti may kaduwa gundaw. Oh, nagyaman na Carol. Nagyaman na tinaklunak manin. Kanak kasar nga dagos. Kasar nga dagos? Baka no kahit mo pala nga agurnong ta. Agasting karik kang kaididamo. Saan nga naskan pa nga agurnong ta. Taadon ti ornong ko Carol. At dapayin balay mo? Balay ta. Balay tayo kanagitan nagta. Kasanod na tatang gininanan ko. Kahit ilako dan natin balayo. Tamagipagnaedan ka na tayo. Mabaling ka di nga. Ha? Mabaling ka di nga. Itan nga ramiden ta. Di mo ka di ka iliw. Di kito yung arakop ko kin ka. Ako rin ka ang kasarta. Erwin. Ito nga min ka, na nakalaalis to nga. Ito sa mali man na nagundaway nga nariknak ti bara, dagiti agek ni Erwin manong naimi ka dagiti bibig ko. Ore lagi, agsagsagawis yung manin tirik na, Erwin, ha? Sinakurinak manong naimi ka din sa reknak iti salad ko. Erwin, nidada kami iti salad ko. Manong naimi kasta una iti, alisto na panangikat, terawatan na kat. Carol, I miss you. Manong naimi nagpapas kami kani Erwin iti day nga nagpatnag. Awan ti oras a pinalabas mi. Uwen manong naimi nagtultuloy nga Maris Rusas day nga nagpatnag. Kat kasta una iti panakamsak, nasagsak. Manong naimi ti asok ka na ring-eng. Manipod ka na kami. Manong naimi natulag nga roti kasarmi kat nagpagpakawan met kanyak na rinaganak kan kakabsat ni Erwin. Kaning karida nga di danto naramidan ti kas tinaramid da idi kanya. Kani ti agdama manong naimi awanen ti sa pulag pay. Idi kinaragsak mi. Adan bukod mi nga anak kani Erwin kat kas iting karida. Nga itultuloy na lata nga ipatag iti napudno ni Jingjing. Kat kastangarod ti araramiden na nga iparparik na. Awanin ti sa pulag pa manong naimi nalpasin tinamindua pa nagbidot ko. Kat awanin ti may katlo. Nga dahil kang kanayon ko nga dawat iti Diyos. Nasabi ko ma, ta agnanayon ti ragsak kada kami. Nga awan ton ti dumdung tangpay nga panagsagaba ti biyag mi. Sapay ko ma. Dahito nga rod manong naimi ti pagabuklan, ti baset, ti lagip ti napalabas ko, kadyak to pulos malipatan. Kadagaman naglaunay ti anos mo nga nang ibasa ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nakipaglagip ti napalabas. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Carol, iti Santa Maria, Ilocos.